Ngiyalibingelela sihlobo ezithandekayo ngegama lenkosi yethu uJesu. Ngiyalamukela njalo enkonzweni yethu yalamhlanje. Kungumthandazo wami ukuthi uThixo abe lathi asithungamele kwena le inkonzo. Sikhothamisa amakhanda siyakhuleka. Baba wethu osezulwini, siza kufunda ilizwi lakho khathesi. Sicela ukuthi usithungamele ilizwi lakho silizwisise. Ube sipha amandla ukuthi siliphile ezimpilweni zethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen. Sikhangela namhlanje encwadini yamahubo. Incwadi yamahubo ihubo 31 ivesi ngu14 lo 15. Psalm 31 ivesi ngu14 lo 15 ngizayifunda lapha. Ithi yona, kodwa mina ngathemba wena onkosi. Ngase ngisithi, unguNkulunkulu wami. Izikhathi zami zisezandleni zakho. Ngikhulule ezandleni zezitha zami. La kulabo abangihlukumezayo. Sengathi uThixo angabusisa ukufunda kwelizwi lakhe. Sihloko sendaba sithi sona, izikhathi zami zisezandleni zakho. My times are in your hands. Indaba esikhangelayo namhlanje. Mhlawumbe ngikhuluma labantu ababona sengathi bancindezelekile. Mhlawumbe ungabe uncindezelekile. Mhlawumbe abantu bakuphatha kubi. Mhlawumbe uyazama ukutshengisa uthando kodwa bengakuphindiseli ngothando. Mhlawumbe bona labo obathandayo bayakuhlukuluza ngabakuphathi kuhle. Mhlawumbe ubona sengathi izinto ozifisayo empilweni yakho ziyaphuza ukugcwaliseka. Engcenye ubona sengathi uNkulunkulu uthule kaphenduli imthandazo yakho. Mhlawumbe engcenye uyadinga intombi kumbe ijaha lokuthatha ubona sengathi kawutholi sekuphuzakele. Engcenye empilweni yakho ubona sengathi okwenzayo kakuphumelele. Usuzibuza ubona kathi uNkulunkulu ukhona yini? Kathi uNkulunkulu ngaphi nxa kusenzakala kanje? Mhlawumbe ukhathazekile emthwadweni wakho uyahlukuluzeka. Mhlawumbe abantwana bakho kabakulaleli, bakufaka iBP bayakukhathaza. Bawukhathaza ulezi inhlupho ohlangana lazo empilweni ezingafuni ukuphela. Izinhlupho eziyisiqholo, stubborn problems. Mhlawumbe usukhulekele imikhuhlane ukuthi uThixo akwelaphe emikhuhlaneni othile kodwa kakwenzakali lutho. Uzwa sengathi uphansi emoyeni wakho. Uzwa sengathi abantu mhlawumbe bayakuzonda wena ungela cala. Uzwa sengathi mhlawumbe isono sesikunyathezele phansi. Ubona sengathi mhlawumbe uThixo sekulahlile. Angazi ubani ungabe ukhathazwa yini. Kodwa indaba yalamhlanje izolamula. Indaba yalamhlanje izokuqinisa. Ubani ikunike ithemba. Indaba ethi yona, izikhathi zami zisezandleni zakho. My times are in your hands. Ihubo ngu31 abafundi beBhayibheli bayavumelana ubana lalotshwa nguDavida. Abanye bathi ke uDavida waloba leli hubo esezikhathi ngemva kokubana ama-Amaleki esethumbe abantu ababo labomngabo bahamba labo. Nxa ufunda uFirst Samuel ngu30 bathi uDavida waloba leli hubo ngemva kwaleso sihlakano abantwana labomngabo sebethunjiwe. Abanye bathi bona uDavida waloba leli hubo uSawuli emzingela. Siyakhumbula eBhayibhelini uSawuli wazingela uDavid esesizwile ubani uDavid uza kuba inkosi. uSawuli wamzingela efuna ukumbulala. Abanye bathi waloba leli ngaleso sikhathi lapho uSawuli emzingela. Kodwa okusegcekeni ukuthi leli hubo lilotshwa ngumuntu othemba uJehova ehlukuluzwa yizitha zakhe. Abanye bathi uDavida waloba leli hubo ngemva kwesono sakhe loBathsheba, ngoba kuhubo ngu31 ivesi ngu10 uDavida uyaqala uthi yena umzimba wakhe uqedwe yisono sakhe, uamandla ayaphela ngenxa yesono sakhe. So abanye bathi uDavid waloba leli hubo ngemva kwesono sakhe loBathsheba lokubulala uUriya. Kodwa okusegcekeni ukuthi oloba leli hubo uyamethemba uJehova. Oloba leli hubo uphakathi kwengozi, uphakathi kokuhlukuluzeka, kodwa loba kunjalo uyamethemba uJehova. Abafundi beBhayibheli njalo bayavumelana ukuthi amahubo wonke angu150 alezigaba ezine kumbe ahlukaniswe abayizigaba ezine. Kulamahubo okukhala okuthiwa ngama-Psalms of petition, amahubo okukhala kuJehova. Bese kusiba la amahubo okufundisa, Psalms of instruction.
bese kusiba lamahubo endumiso, psalms of praise, bese kusiba lamahubo okubonga, psalms of thanksgiving, bese kusiba lamahubo okwethemba uJehova, psalms of trust. Leli ke ihubo u31 chapter 31 lihubo lokwethemba uJehova, lihubo eliveza ukuthi umlobi uyamethemba uJehova njengomvikeli lomsindisi wakhe olobayo ulesiqiniselo ngoJehova wakhe uphakathi kobunzima kodwa ke sabi kalavalo ngoba uyamethemba uJehova. Leli hubo lihubo eliveza inkambo yekholwa yokwethemba uJehova, liveza ubana leli kholwa eliloba liyamethemba uJehova ubazagcwalisa isivumelwano sakhe ebantwini bakhe. Leli hubo leli lihubo elingakhaleli ukukhululwa ehlutsheni khonapho, lihubo elingakhangelanga ukukhululwa njalo ngesikhathi esizayo, kodwa lihubo eliveza ukuthi uJehova uyakhulula izikhathi zonke ngesikhathi esifaneleyo. Lihubo eliveza ukuthi uJehova kaphambanisi, uThixo kaphambanisi, uThixo kajunywa, uThixo kehlulwa zinhlupho zabantu. So olobayo kalavalo, olobayo kesabi ngoba uyakholwa ukuthi uThixo ukhona izikhathi zonke, ukhona kubana amvikele loba ephakathi kohlupho. Uhlalisekile umlobi, kalavalo umlobi, kalakwesaba umlobi uyethemba uJehova loba ekhala. Xa ungafunda leli hubo liyaveza ukuthi abantwana bakaThixo bangahlupheka ngenxa ukuthi emhlabeni kulesono. Ngafundwa uchapter 31, Psalm chapter 31 verse 9 usiya ku12, kukhanya umlobi udabukile enhlizweni yakhe ngoba abangane bakhe bayamhlamukela, abangane bakhe bamhlamukela ukwedlula izitha zakhe, bamphatha njengofileyo, kalamandla, uphelelwa ngamandla. Ungafunda verse 13 usiya ku18, kukhanya bangathi babemqambele amanga bafuna ukumbulala, kodwa kalava loba kunjalo waze wabaleka waya eFilistiya ebantwini bezizwe, esuka ebantwini bakibo wayathola ukucatsha ebantwini bezizwe. Nxa ufunda iverse 1 lo 20 kukhanya udinga indawo yokucatsha, khanya udinga indawo yokucatsha, babemzingela. Ngafunda uverse 4 uthi yena bayamzingela. Khumbula uSawuli wayemzingela uDavida, khumbula wayengela ndawo yokuhlala, khumbula uDavida encitshwa ukudla nguNabhali esegangeni engumhambuma, khumbula uDavida uSawuli emkhuntha ngomkhonto kuze kukwakabili kuze kube izikhathi ezimbili, khumbula uDavida eseyengedi ethole ithuba elokuthi abulale uSawuli kazabulale, waquma umphetho webo kaSawuli. Khumbula uDavida ngelinye ilanga efika ethatha igubhu sika Sawuli esamanzi belele ebusuku, kazange ambulale uSawuli, kodwa uSawuli wayemzingela. Njalo umlobi khanya ukhathazekile, khanya isono sakhe siyamlimaza, khanya isono sakhe siyamkhathaza, khanya isono sakhe siyamhlukuluza. Khumbula uDavida ngemva kwesehlakalo sakhe loBathsheba lokubulala kwakhe uUriya, khumbula ukuthi kwenzakalani emzini wakhe. uAbsaloma esemhlamukela, uAmnoni ebamba udadewabo iganyavu uThama, khumbula ukufa komntwana owayezele loBathsheba. uDavida wakhathazeka kakhulu, wadidana ingqondo, wahlupheka kakhulu, kodwa malibongwe igama lenkosi ngoba eloba uyaveza ukuthi uyayithemba inkosi yakhe, uyaveza ubana kalavalo loba abangane bakhe bemlahla, loba izihlobo zakhe zimlahla, loba abantwana bemhlamukela, kalavalo loba ezingelwa engelaqala, kalavalo loba eqanjelwa amanga, kalavalo ngoba uyayithemba inkosi yakhe, uyayithemba inkosi yakhe. Nxa ufunda usiya phambili, Davida kulamagama awaphindayo kanengi ekhuluma loJehova, uthi uNkulunkulu ungangiyangisi. Nxa ufunda kuverse 1 uthi uNkulunkulu ungangiyangisi. Nxa ufunda uverse 17 ka chapter 31 khonapho uthi Jehova ungangiyangisi. Uyaphinda uthi Jehova ungangiyangisi. Ungafunda uverse 2 uthi Jehova akungikhulule ungisindise. Ungafunda uverse 15 lo 16 uyaphinda futhi uthi ngikhulule ezitheni zami. Ungafunda uverse 2 siya ku4 uthi Jehova lidwala lakhe uyinqaba yakhe. Ufunda uverse 14 uthi Jehova unguNkulunkulu wakhe.
wafunda uverse 4 uyaphinda njalo indaba yokukhululwa uthi ngikhulule. Ufunda iverse 15 uyaphinda njalo uthi Jehova ngikhulule. Wafunda iverse 5 uthi yena ezandleni zakho ngiyanikela umoya wami. Ungafunda iverse 15 uthi yena izikhathi zakho zisezandleni zami, zisezandleni zakho. Kala kwesaba uDavida. Wafunda iverse 6 uthi ngiyayithemba inkosi, ngithembe enkosini. Ungafunda iverse 14 uthi yena ngithembe enkosini. So uDavida uyaphinda amagama ukuthi uThixo angamyangisi, uyaphinda amagama ukuthi uThixo amkhulule, uyaphinda amagama ukuthi uJehova ulidwala lakhe, uyaphinda amagama ukuthi impilo yakhe ezandleni zikaJehova, izikhathi zakhe izezandleni zikaJehova. Uyaphinda ukuthi uyamethemba uJehova, uyaphinda ukuthi uthando lukaThixo kalwehluleki nxa ufunda iverse 7 no-16. So encwadini yamaHubo indaba yokuphinda iqhakathekile kakhulu. Indaba yokuphinda babeyisebenzisa kakhulu ukuveza lokho okumqoka, ukuveza lokho okuqhakathekileyo. So uDavida uyaphinda ukuthi uThixo uyakhulula, uyaphinda ukuthi uyamethemba uJehova, uyaphinda ukuthi uThixo uthembekile loba siphakathi kokuhlupheka. La ungabala uDavida ephakathi kokuzingelwa izitha zakhe, ephakathi kokuzondwa yilabo abathandayo. Phela abako-Israyeli babephila kunjenje ngenxa kaDavida ngoba wabakhulula uGoliathi. Kodwa uSawuli wayesezingela uDavida, umuntu owamkhululayo, umuntu owamvikelayo, umuntu owathanda. Kuyenzakala empilweni ubana uzondwe ngabakuthandayo, kuyenzakala empilweni ubana uhlamukelwe ngabangani bakho, kuyenzakala empilweni kubana bakini kube yibo abakuzingelayo uyethola indawo yokucatsha eFilistia njengoDavida. Kuyenzakala ukuthi abantu bakuqambele amanga, kuyenzakala ukuthi bakuzingele ungela cala, kuyenzakala ukuthi uhambe ubhoda uswele indawo yokuhlala, indlala ikubulale egangeni njengoDavida ungela cala. So uDavida ehlangana lezi zehlakalo wayelendlela ezimbili ezokulungisa lezi zehlakalo, ama-solution amathathu ephakathi kobunzima. Wayelama solution amathathu. Isolution yakuqala yikudinga usizo ezithombeni kumbe kubo uNkulunkulu bamanga. Kodwa malibonge igama lenkosi. uDavida uthini kuverse 6? Uthi yena ngazonda labo abakhonza izithombe ezingela ncedo, kodwa ngathemba enkosini. So uDavida uthi yena ngesikhathi sami babekhona ababuzisayo, ngesikhathi sami babekhona abaprofeti bamanga, zazikhona inyanga, babekhona oThixo bamanga, kodwa ngabazonda. Angiyanga buza kibo, angiyanga dinga usizo kibo, ngabazonda. Ngoba ukulandela izinyanga labaprofeti bamanga yikulandela izithombe ezingela ncedo. Utsho njalo uDavida uthi yena, iBhayibheli yesikhiwa ithi useless idols. I hated those who regard useless idols. Angiyanga kulabo abakhonza izithombe, angiyanga khona loba ngangidabukile, loba ngangibulawa indlala, loba ngangigula, loba ngangizingelwa yizitha zami, loba ngangizondwa ngengibathandayo. Angiyanga kwabathanda izithombe, angiyanga kwababhulisayo. Ngoba kuLeviticus chapter 19 iverse 31 iBhayibheli lithi akungabi khona umuntu obhulayo oyinyanga, akungabi khona lo enyangeni lakubaprofeti bamanga. Isaiah chapter 8 verse 19 ithona lingabobuza kwabafileyo ngabaphilayo, lingaboyabuza amadlozini. uDavida uthi angiyanga emadlozini, angiyanga kubaprofeti bamanga, angiyanga enyangeni, angizange ngiye, hayi angizange ngisebenzise indlela zabantu ezokulungisa inhlupho, loba ngangikhala izinyembezi inhliziyo yami isopha idabukile, kangiyanga khonale. Njalo uDavida. So isolution number 1 ayengaba layo yikuya kwabezithombe, yikuya kubo uNkulunkulu bamanga, yikuya ezinyangeni la kuba prophet. Kodwa uDavida uthi leyo solution angiyilandelanga, angiyisebenzisanga ngoba kayisizi, kayilancedo. Utsho njalo lapha nxa ekhuluma useless idols. Okwesibili uDavida ayengakwenza nguverse 22, Psalm 31 iverse 22 uthi yena, ngoba ngakhuluma ngokuphaka ngathi ngisusiwe emehlweni akho, ngisusiwe emehlweni bakho. Okwesibili uDavida ayengakwenza yikucabanga ukuthi uJehova umlahlile, uJehova umchiyile.
yikho sithi yena ngokuphangisa ngacabangela ukuthi uJehova ungilahlile ngisusiwe ebusweni bakhe kodwa ngaphanga ngananzelela ukuthi inkosi yami ngayingithiyanga. So uDavida uthi umnakano lowu wathi subuya ukuthi ngicabanga ukuthi inkosi ngithiyile angizange ngiwulalele ngahle ngazika emicabangweni ngananzelela ukuthi inkosi yami ngayingithiyi. Inkosi yami ngayingithiyi. Utsho njalo uDavida. Ezikhathini eziningi abantu abaningi nxa bengena phakathi kobunzima, nxa bengena phakathi kwezinhlupho bayacabangela ukuthi uThixo sebathile baze babuza ukuthi why me, yindaba kimi, kathi ingathi ozibani kuyabahambela, ingathi ozibani imithandazo yabo iyaphendulwa, mhlawumbe mina uJehova ungithile, mhlawumbe mina uJehova kakho lami. Bafunda eXodus chapter 17 iverse 7 bayabuza abawo-Israyeli bathi kambe inkosi iphakathi kwethu na kumbe hatshi. Base bethandabuza amandla kaThixo ngenxa yezinhlupheko. Abantu abaningi isihlobo esithandekayo nxa singena phakathi kwezinhlupho, nxa sihlukuluzwa, si-abuzwa, sizondwa ngabantu, nxa sigula, sithukwa ngabantu, sizingelwa singela cala, sihlukuluzwa, mhlawumbe siyasicabange ukuthi uThixo usithile. Nxa sikhuleka imithandazo iminyaka leminyaka sibona sengathi akuphendulwa, siyacabangela ukuthi uThixo usithile. Nxa into zingenzakala ngendlela esikhangelele ngayo siyadana, abanye size sikhalale ukukhuleka, abanye size sikhalale ukukhonza, abanye size sikhalale ukubala iBhayibheli ngenxa yokuthi sithi inkosi isithile. Kodwa uDavid uthi yena hayi inkosi kayingithiyanga. Solution number 3 eyiyo isolution yakhethwa nguDavida, iyo le isolution ekuKhubo chapter 31 iverse 14 lo 15. uDavid uthi angiyanga ezinyangeni, angiyanga kuba prophet bamanga, angiyanga kubo Tsikamtanda, angiyanga kuZanuse, angiyanga kubo Thixo bamanga. uDavid uthi hayi angizange ngivume umnakano wokuthi inkosi ingithiyile, kodwa abesisithi yena kodwa mina ngathemba wena onkosi, ngathi uNkulunkulu wami, izikhathi zami zisezandleni zakho. Solution number 3 uthi yena uDavida izikhathi zami zisezandleni zakho. Utho njalo uDavida, my times are in your hand, izikhathi zami zisezandleni zakho. La magama athi wona izikhathi zami zisezandleni zakho ligama kumbe ngithi mina ngumuqa osetshenziswa kanye eBhayibhelini uthole kwenye indawo. Ngabona uDavida ekhuluma la mazwi wacabanga isilwane lebhere ekunqoba eselusa izimvu zikayise, wabakwazi ukuthi kuloJehova owangipha amandla okunqoba isilwane lebhere ngavikela izimvu zami, izikhathi zami zisezandleni zikaThixo. Okwenzakala empilweni yami kulawulwa nguJehova, angakuvumanga ngeke kwenzakale, kodwa kuvumeleyo kuyenzakala. Uyabe lesizathu uJehova, izikhathi zami zisezandleni zakho. uDavida wayekhuluma la mazwi, ngabona wacabanga uGoliathi isiqhwaga, ngabona wacabanga isavutha sakhe ahamba ngaso uGoliathi, ehamba ngebizo lenkosi uJesu. Wacabanga ukuthi kuloJehova onqoba ama-giant anjengabo Goliathi. Wathi yena uDavida izikhathi zami zisezandleni zakho, angilakwesaba, angilakwesaba. Wakhumbula ukunqoba kwakhe uDavid, wakhumbula ukubana loba ngizingelwa khathesi kayisikho ukuthi uThixo ulele, kayisikho ukuthi uThixo kaboni. Hayi izikhathi zami zisezandleni zakhe, ngesikhathi esifaneleyo uza ngikhulula uJehova. Wathi ngikutshele isihlobo sami esithandekayo, nxa uphakathi kobunzima namhlanje khumbula uThixo akwenzele khona emuva, kuza kuqinisa. Khumbula lapho uThixo akukhulula khona, ungasela plan. Khumbula lapho uThixo akusiza khona, ungasela ndlela yokuphunyuka. Khumbula ukukhupha mhlalokuyana into zezinzima kumnyama emini ungakwazi ukuthi uqonde ngaphi. uJehova wakukhulula, yena lo Thixo ofana naye uza kukhulula ehlutsheni lakho ongena kulo namhlanje. Ngenxa yani? Ngoba izikhathi zisezandleni zakhe. Isikhathi zisezandleni zakhe. Indaba kumele unikele impilo yakhe ezandleni zikaThixo. Indaba ungamelanga uyinikele ebantwini. iKhubo 146 iverse 3 usiya ku5 ithi yona ungathembi abantu ngoba abantu bayafa, uThixo uphila iphakade nguye ongakulamulela. iKhubo 20 verse 7 ithi yona iBhayibheli abanye bathemba inqola zabo zamabhiza lamabhiza abo ezimpi, kodwa ungathemba amabhiza lenqola zakho. Hambe ebuza uFaro
utshela ukuthi amabhiza kawasizi ngoba 600 chariots acwila elwandle olubomvu kazange amkhulule uFaro lebutho lakhe. Indaba kumele uthembe uJehova. Isaiah chapter 49 iverse ngu15 lo16 uJehova uthi angisoze ngikukhohlwe ngikulobile ezandleni zakho ngiyakwazi ngiyakwazi lapho uhlala khona iaddress yakho ngiyayazi insizi zakho zonke ngiyazazi inhlupho zakho ngiyazazi izifiso zakho ngiyazazi nikela impilo yakho ezandleni zikaThixo ngoba izikhathi sezandleni zakho. Jeremiah 29 iverse ngu11 uThixo ule plan ngempilo yakho ule plan ebhalwe ibizo lakho leyo plan izagcwaliseka kuphela ngeke ivinjwe lamadimoni akhe nxa wena kumele upronyothe emsebenzini kungaze kuhlala uSathane lamadimoni akhe kube yiba abahlala lo mhlangano nxa uthi kwesethe uzapronyotha uyapronyotha kuphela uSathane nguchairman womhlangano ngoba izikhathi sezandleni zikaThixo. iIsaiah 46 ngu9 lo yasitshela iBhayibheli ukuthi Thixo nguyolawula inamuhla uyolawula izolo lekusasa uyasazi isiphetho uyasazi isiqalo. Romans chapter iverse ngu28 uThixo esimkhonzayo ulamandla okubangela ukuthi zonke izinto lezibuhlungu zisebenzele ebuhleni kulabo abayithandayo inkosi. So uThixo uthi izikhathi zami zisezandleni zakho. Ngicela ukubala le iverse ngamanye amaversion ayesikhiwa lapha. Iversion okuthiwa nguRashid's commentary ithi yona nxa ikhuluma ngoHubo chapter 31 verse 15 ithi yona the events which I experience are by your command and in accord with your decrees. Izehlakalo zonke engihlangana lazo zilaywa nguwe njalo zihambelana lentando yakho. Akulanto enzakala empilweni yami engalayanga nguwe ngoba wena ungumnini mandla wonke. Omunye nxa etolika livesi uthi yena my lot is in your hands. Isabelo sami sisesandleni sakho. Uthi yena konke engikuthola empilweni lenye ngakutholiyo kusezandleni zakho. Akulanto okumele ngiyithole engizayiswela konke ngiphe khona ngizakuthola loba izitha zami zingafuni ngoba izikhathi zami zisezandleni zakho. Nxa ekhuluma omunye with the Bible in basic English uthi the chances of my life are in your hand. Amathuba empilo yami asezandleni zakho ukuthi kuyenzakalani kimi ukuthi ngithole umsebenzi ukuthi ngipase interview ukuthi ngipase esikolo ukuthi into zami zihambe ngesikhathi esithile ama-chance wonke asezandleni zakho. Nxa uThixo engiphe ithenda yebusiness kakho ungangithathela. Nxa uThixo ethe umsebenzi lo ngowami singaze sibe yi-million ku-interview ngiyawuthola kuphela ngoba ama-chance empilo yami asezandleni zakho. Omunye the common English Bible ithi yona my future is in your hands. Ikusasa yami isezandleni zakho. Kusasa yami isezandleni zakho. Omunye okuthiwa yi-Holman's Christian Bible uthi the course of my life is in your hands. Indlela yami yokuphila isezandleni zakho. I-good news ithi yona I am always in your care. Ngihlala nginakwa nguwe. Omunye kwi-Message Bible ithi yona hour by hour I place my days in your hand. Ihola ngehola ngibeka amalanga ami ezandleni zakho. Sihlobo zami sithandikayo ngithanda ukubana ngimemezele indaba yokuthi ungakazalwa uThixo wayekwazi uhlupho phakathi kwalo uThixo uyalazi ngesikhathi esifaneleyo uzangenela kaphuzi izikhathi zakho sezandleni zakho. Akulanto omele uyithole empilweni ozayiswela. Akulanto uThixo akuphe yona ongayithathelwa ngabantu. Akula kuphumelela okumele kwenzakale kuwe okuzaphutha hayi lobu Sathane lamadimoni akhe bengafuni. Nxa uThixo efuna kuyenzakala kuphela. Angazi ukuthi uhlutshwa kuyini, angazi ukuthi ukhathazwa kuyini, kodwa nikela impilo yakho kuJesu. Kungabe kuluhlupho soluhlala isikhathi eside uThixo ukhangele, uThixo uyabona, uThixo uzakulamulela izikhathi zakho zisezandleni zikaThixo. uThixo uzakulela, uyakwazi wena ungakazalwa. Ukhona yini olesifiso esokubana nikele izikhathi zakhe ezandleni zikaThixo? Wathi mina ngifuna ukunikela impilo yami ngiphakathi kobunzima, ngiphakathi kokuhlupheka, ngifuna ukunikela impilo yami kuThixo. Asithandaze ndawonye. Baba wethu osezulwini, siyakhala kona lo umhlaba wesono, siyazingelwa, siyazondwa, siphakathi kobunzima, siyalahlekelwa, siyagula. Sicela Nkosi ukuthi usifundise ukubeka izikhathi zethu ezandleni zakho. Sinike isibindi esokwethemba wena loba kunzima, sinike isibindi esokwethemba wena loba kungakhanyi lapho siya khona, kodwa ngokukholwa sazi ukuthi wena uyasikhokhelela. Singathembi
izinyanga labaprofeti, singathembi ama-solution engayisiyo, kodwa sethembe uJesu. Sibeke izikhathi zethu ezandleni zakhe. Ikusasa yethu ivikelekile ngaleyo ndlela. Siyakukholwa lokho. Konke sikuchiye ezandleni zakho. ngoJesu siyakhuleka. Amen.